MLA श्याम कुमार टेंडर यावरबा प्राइम मिनिस्टर के प्रोजेक्ट यावदना पैसा खाइब लोइरबा असि करिगी लंबी सेंबिदबनो हाइबा वहंग हंग्रे वाफम असि असेंबली सेशन की क्वेश्चन आवर द MLA श्याम कुमार RDNPR amadi mahut minister yumnam 𝗙𝗓𝗓 hangkhibani MLA श्याम कुमार यारिपोक टू 𝗪𝗓 मानवी रोड करंबा मतमदा सेंबा हौगदबनो मियामदा लंबी असि सेमलनी हाइना खुमलुरगा सेमदबना मरम ओइरगा MLA बु मियामना थाजद्रे amadi खुपागना थागे हाइबा वाफम फावबा मियामदगी ताबा फंगले मरमसिना लंबी असि सेमबगी अकंगनबा मतम हाइबिनबा तक्सिनकी लंबी असि सेमदबना मियामना पेनदबगी मरम ओइरगा बोट कादनबा मचाक ओइरे लोइनेना मरी लेनबा ऑफिशियल सिंगदा एडवाइस निंगथिना पिबिनबा वाफम थमकी Honorable Leader of House da mamangda yaipok kathena mi rosi thawan base project tab lambi ni na yade phate na Honorable Leader of House da hai any central sponsor scheme da hake su penje wase yaure happy yade hai Honorable Works Business da hai su scheme da yaure su happy su yade hai adu egadi sagi hai ba thabak si to da uji ken chape yade MLA na chin thi no ken ko mok pa ko tang thai ha gala lambi ni si lambi si na ta gari siman agar september hai hi lambi si 2023-24 की प्रोग्राम में याव वाक अदुरगदी हुजिसु अनेबल मिनिस्टर ना अनेबल स्पीड थुराई हंजके अगस्त सेप्टेम्बर में हाइरे फजना अगस्त तौनी सेप्टेम्बर तौने कट तौरगा फजना पहुम पिबियो करिगी तमंग तक टेंडर से तौम पैसा जो पिराबा प्रोग्राम यावबा प्राइम मिनिस्टर की प्रोजेक्ट स्कीम ने प्रोग्राम कदबगी जब टेंडर तो नमदिबनो नमदगदी करी मन चप चल कंट्री ओबा से थंबियो बसा ahang asigi paukhum oina minister 𝗙𝗓𝗓 hai sanction tawrabasu sanction order khudakta thokpa yade maduda changgadaba work list na chingba process kaya changbana maram oiraga matam changbana thabak asi paikhatpa ngamdabani amadi chaliba chai asida soidina thabakta onthoktuna lambi semgani haina thazaba house ke khudangda pikre sanction period no alaga notification thopa yaba nate magi kanu work list adu da phong adu mayam du collection am sangi ado kitang thengda bi malam de haijagre august september ne sida hairi si hoi sahi palawra male ai officer jini rakpada hanak sahi thank you